Rwanda ibaye ubukombe. Kaminuza ya gisirikare, umuyobozi ni Paul Kagame. Turi Kigali. Umuyobozi w'icyubahiro wayo ni Perezida wa Repubulika. Ishusho ya Kaminuza ya gisirikare y'u Rwanda no kwiteye. Inkuru ndayisoma ku gihe.com. Nonaha tutibagiye ko umuyobozi w'icyubahiro ari Perezida Kagame, umugabo twese twemera, perezida mwiza ubaruta bose. Koleji n'amashuri makuru ya gisirikare, aya polisi, ay'urwego rw'igihugu rushinzwe iperereza n'umutekano NISE cyangwa se NISS, byahurijwe hamwe ubundi bibyara National Defense University Rwanda, NDUR. Aha nzajya kuhiga uko byagenda kose. Uzi ukuntu byanshimishije? Dore uko bimeze. Itegeko riyishyiraho yemeza ko Perezida wa Repubulika akaba n'umugaba w'ikirenga w'ingabo z'u Rwanda ari we muyobozi wayo cyangwa se w'icyubahiro wayo, ni Kaminuza. Ariko turaza no kuvuga ku basirikare bahawe imbabazi na Perezida Kagame. Itegeko riyishyiraho ni Kaminuza ya gisirikare y'u Rwanda, ryashyizwe hanze cyangwa se ryashyizwe hanze ku tariki 10 z'ukwa kane 2026. Rigaragaza ko NDUR cyangwa se Kaminuza nyine ya gisirikare irebererwa na Minisiteri y'Ingabo na Minisiteri ifite uburezi mu nshingano. NDUR ifite icyicaro mu mujyi wa Kigali, ariko iteka rya Perezida rishobora kukimurira ahandi hose mu Rwanda igihe bibaye ari ngombwa. NDUR igizwe n'ibigo bitandukanye nka National Defense College Rwanda NDCR ikorera mu mujyi wa Kigali, igizwe kandi na Defense College of Health Science DCHS ikorera mu mujyi wa Kigali, Defense Institute of Science and Technology DIST ikorera mu mujyi wa Kigali, ndetse na Institute of Defense and Strategic Studies IDSS ikorera mu mujyi wa Kigali. Harimo kandi National Intelligence Academy NIA ikorera mu karere ka Bugesera, Rwanda Defense Force Command and Staff College RDF CSC ikorera mu karere ka Musanze, National Police College NPC ikorera mu karere ka Musanze kandi ikagirwa kandi na Rwanda Military Academy RMA ikorera mu karere ka Bugesera. Intego y'iyi kaminuza ni ukwigisha no kongerera ubumenyi abakozi bo mu nzego zishinzwe kurinda igihugu n'umutekano, abayobozi bakuru mu nzego za leta, ndetse bagira uruhare mu kurinda igihugu n'umutekano n'abafatanyabikorwa mpuzamahanga, hagamijwe kubazamura urwego rw'imitekerereze binyuze mu myigishirize, mu mahugurwa no mu bushakashatsi biri ku rwego rwo hejuru. Izayoborwa na Perezida Kagame. Inzego z'imiyoborere ya National Defense University Rwanda zirimo ubuyobozi bw'icyubahiro, inama nkuru y'ubuyobozi, urwego nshingwabikorwa, urwego rushinzwe imyigire n'imyigishirize na komite nkuru y'ubuyobozi. Izi nzego reka tuzicemo gake. Ingingo ya 11 y'iri teka ivuga ko umuyobozi w'icyubahiro ari Perezida wa Repubulika akaba n'umugaba w'ikirenga w'ingabo z'u Rwanda. Umuyobozi w'icyubahiro afite inshingano zo gutanga imirongo migari ngenderwaho kugira ngo iyi kaminuza ibashe kugera ku ntego yayo no kuyobora imihango yo gutanga impamyabumenyi. Ibyo biri mu nshingano ze: impamyabushobozi, imidani n'amashimwe y'icyubahiro, cyangwa se agashyiraho umuhagarariye ngo bitange. Inama nkuru igizwe n'abantu 7. Iri tegeko rivuga ko inama nkuru ya NDUR igizwe n'abantu 7 baturutse hanze yayo bashyirwaho n'iteka rya Perezida, barimo Perezida na Vice Perezida. Bagomba kuba ari inzobere nibura mu bijyanye no kurinda igihugu n'umutekano, bakaba inzobere mu myigire n'imyigishirize y'amashuri makuru, imicungire y'amashuri makuru, ubushakashatsi no guhanga imishya, cyangwa se izindi nzego zijyanye n'iterambere ry'igihugu. Mu nama nkuru kandi harimo umuyobozi mukuru wa NDUR Kaminuza, ari we mwanditsi wayo. Umuyobozi wa NDCR cyangwa se National Defense College Rwanda, hakabamo kandi umuntu umwe uhagarariye abarimu n'abashakashatsi utorwa na bagenzi be, hakabamo umuyobozi w'ishami utorwa n'abayobozi b'amashami, ukuriye ireme ry'uburezi muri NDUR, hakaza kandi umunyeshuri uhagarariye abandi muri NDCR cyangwa se National Defense College Rwanda. Abo nibo bagize inama nkuru nk'abayobozi. Abagize inama nkuru 30% bagomba kuba ari abagore,
kandi uretse abasanganwe inshingano z'ubuyobozi muri NDUR, abandi bagira manda y'imyaka 4. Urwego nshingwabikorwa ni ikindi cyiciro. Abayobozi ba NDUR bashinzwe ibikorwa bya buri munsi no gushyira mu bikorwa inshingano zayo barimo umuyobozi mukuru wungirije ushinzwe amasomo n'ubushakashatsi, umuyobozi mukuru wungirije ushinzwe igenamigambi, ubutegetsi n'imari. Itegeko ryateganyije ko iteka rya perezida rishobora gushyiraho undi muyobozi mukuru wungirije mu bagize urwego nshingwabikorwa rikanagena inshingano ze. Abagize urwego nshingwabikorwa bagira manda y'imyaka 5 ishobora kongerwa inshuro imwe, kandi 30% byabo bagomba kuba ari abagore. Iyi kaminuza kandi ifite urwego rushinzwe imyigire n'imyigishirize rugizwe n'umuyobozi mukuru ari nawe perezida, abayobozi bakuru bungirije, umuyobozi w'ikigo, umuyobozi w'ishami uturuka muri buri kigo utorwa na bagenzi be, hakaza kandi umuyobozi w'ikigo cy'icyitegererezo. Hari kandi umuyobozi w'agashami k'amasomo n'uw'agashami k'ubushakashatsi n'iterambere ry'ikigo utorwa na bagenzi be. Umuyobozi ufite mu nshingano ireme ry'uburezi n'iterambere ry'imyigire n'imyigishirize muri NDUR, ushinzwe iyandikwa ry'abanyeshuri muri NDUR, umwarimu uturuka muri buri kigo utorwa na bagenzi be, umunyeshuri umwe w'umugabo n'uw'umugore baturuka muri buri kigo batorwa na bagenzi babo hakurikijwe amategeko shingiro y'ihuriro ry'abanyeshuri ba NDUR. Uretse abari mu rwego rushinzwe imyigire n'imyigishirize kubera imirimo y'ubuyobozi bashinzwe, abandi bagize urwego rushinzwe imyigire n'imyigishirize batorerwa manda y'imyaka 2 ishobora kongerwa inshuro imwe. Abanyeshuri batorewe guhagarara abandi cyangwa se bagenzi babo muri uru rwego bagira manda y'umwaka w'amashuri umwe. Ingingo ya 35 ivuga ko umunyeshuri wa NDUR ari umuntu wemerewe kandi wanditswe kugira ngo akurikirane inyigisho NDUR itanga mu rwego rwa gahunda zisanzwe cyangwa se zihariye. Amategeko ngenamikorere ya NDUR niyo azagena ibisabwa kugira ngo umuntu yemererwe kwiga muri iyi kaminuza. Ariko Perezida Kagame arakarama. Perezida Kagame yahaye imbabazi Brigadier General retired Muziraguharara n'abandi 4. Perezida Paul Kagame yahaye imbabazi abantu 5 barimo Brigadier General retired Muziraguharara Fred wakoze imirimo itandukanye mu ngabo z'u Rwanda na Lieutenant Colonel retired Nkusi Robert. Reka tuyirambure nayo. Iteka rya perezida ryo kuwa 10 Mata 2026 rigaragaza ko abandi bahawe imbabazi ari Dylan Berat Mete wahamijwe ubufatanyacyaha mu gukoresha nabi umutungo ufitiye rubanda akamaro, hakaza Kanamugire Emmanuel na Mujawamariya bahamijwe gutanga sheki itazigamiye. Mete yari yakatiwe gufunga umwaka no gutanga ihazabu ya $1 million y'amafaranga y'u Rwanda. Kanamugire acibwa ihazabu ya $154,800. Mujawamariya acibwa ihazabu ya $184,000 z'amafaranga y'u Rwanda. Lieutenant Colonel retired Nkusi Robert yari yarahamijwe ubufatanyacyaha mu gukoresha nabi umutungo ufitiye rubanda akamaro, yakatiwe igifungo cy'umwaka n'amezi 6 n'ihazabu ya $1 million y'amafaranga y'u Rwanda. Gusa mbere yuko turebera hamwe ibigwi by'uyu mugabo wagiye Darfur akakurira amateka adasanzwe, ndabizi inkuru wayikunze kuba tugeze aha tukiri kumwe. Niyo mpamvu rero ibuka kandi like kuri iki kiganiro, ukore subscribe kuri channel yawe, nimwe uzajya ubona ibindi biganiro rusange tubagezaho, izindi nkuru nyinshi z'amakuru mu bigezweho, ibiganiro bibigisha buri munsi. Nyine ko Samuel Mugisha birihutunga ibyo ngibyo, mubanze mukore subscribe. Brigadier General retired Muziraguharara nawe yari yarahamijwe ubufatanyacyaha mu gukoresha nabi umutungo ufitiye rubanda akamaro no kutamenyekanisha icyaha cy'ubugome cyangwa se gikomeye, akategwa igifungo cy'umwaka umwe. Brigadier General retired Muziraguharara yakoze inshingano zitandukanye mu ngabo z'u Rwanda hagati y'1998 no mu mwaka w'2000. Yari umuyobozi ushinzwe ubushakashatsi. Hagati ya 2005 na 2006 yabaye umuyobozi ushinzwe amasomo mu ishuri rya gisirikare rya Gako. Kuva 2007 kugeza 2008 aho umuyobozi ushinzwe ibikorwa mu ngabo z'u Rwanda. Yavuye kuri uyu mwanya ajya mu butumwa bw'amahoro bw'umuryango w'abibumbye i Darfur muri Sudan,
aho yari ashinzwe igenamigambi. Kuva mu 2010 kugeza muri 2012 yabaye umuyobozi ushinzwe igenamigambi mu ngabo z'u Rwanda, ahava ajya guhagararira RDF igisirikare cy'u Rwanda mu nama y'ibihugu by'akarere k'ibiyaga bigari ICGLR. Brigadier General retired Muziraguharara yabaye umuyobozi mukuru ushinzwe ubutegetsi n'imari mu rwego rw'igihugu rushinzwe umutekano n'iperereza NIS cyangwa se NISS kuva mu 2013 kugeza muri 2018. Tariki 29 Nyakanga 2025 Brigadier General retired Muziraguharara ubwo yari kumwe n'abandi basirikare barenga 1000 nibwo bashyizwe mu kiruhuko cy'izabukuru. Inkuru zacu zo nakagaruka. Wifuza ko mu bitekerezo kunsaba ingingo nagukuriraho mu buryo bw'ibanga, nomero ya WhatsApp 0782621130. Email yacu ni montagnetele@gmail.com. Mutwandikira aho ngaho ntabwo dutinda kubasubiza. Nshuti bakunze bacu, turishimye ko mwakurikiye Télé Montagne Rwandaise. Ikiganiro natugisoreje, iyi nkuru natugisoreje. Iyi nkuru wayikunze, manuka munsi y'video wandika ijambo rya iti duhereza ibindi. Nanjye ndashyiramo agatege dushobora kubahereza ibiganiro byinshi byiza bibigisha buri munsi. Ku kirahuri cyanyu ahagana iburyo n'abashyiraho izindi nkuru zirenga 500 n'ibindi biganiro mubirebe birimo amasomo akomeye cyane birihutirwa.